Для вас торжественная концертная программа, подготовленная силами творческих коллективов Центра «Сейтек». Но открывает нашу программу народная артистка Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии имени Токтогула Сатылганова Саламат Садыкова. Balda çapmagan Kırjon var mı? Kırgız kırgın tapmagan Kılımdarga atı kalmay öçürdü Kırgız elin kıran mana saktagan Aslan menen jeringdin tirösüne Çakşıran göçmenen Kullandılar kurup baracakanda Yermanastı tuvarmanı öskönyen Asman menen jeringdin kürösünün bütkönday Ayım menen künümdün Bütkönдөй теңір улу Ерманас Алдыңдай боздотуп атадан мурун бал өткөн Эчен түрлүү уз өткөн энеден мурун кыз өткөн Жалаң аяк кепинчен жан башынан сыз өткөн Созуласың өлгөндө солдоёсуң көнгөндө Ар бир түркүн жан өткөн албан түркүн хан өткөн Тактысынан куланып Сулайман пашана өткөн Манас манас болгону манас атка тоңгону Бабаларым айткан сөз байыркыдан калган сөз Kulak tuğa gevursan kulağının uçunda Kulaksızga gevursan tuyağının uçunda Canına salgan bolottoy jakşatanın balası Babalarım aytkan söz bayırkıdan kalgan söz Eldin jelegi Atam uras akıl oydun
Қырғыз Республикасының ел артисті Тоқтоғұл Сатылғанов атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қайталаңғыз Саламат Садықова.